tuna chuanin interdepartmental meeting under the chairmanship of Chief Minister Mizoram ti ania he hun a hianin min rang thangin thu an soya thu soi then khat hi chu mi rang thangin an riak na hi kalo moto mai ro chu he mi truma Pu Muanpuia tu soi tak ka hi an riak na kala mumi elawa sei zui nang chi hi e ka mu mai te poni mai thaya tun truma chuan he second session atu soi tura ding ma saber Pu Muanpuia tu soi hi kan ngai thlanga kan riak ho dor ani Pu Muanpuia hi zirlai roi tu te polo ni to thina ram le nam vei tak hi ani ve rim rima tin thil hi a riawa yama hian an zir pe te poni bokanga e ram le nam kai noi thil hi chu a ri atina soi huai boka tun a soi te po hi Pu Muanpuia din hun chung hi amini te hi rai wak lawa mai ro chu a din hun chung rei lo te ya hian in thil poimo tak tak point fel te kan traina soya heng a thil soi te hi ram le nam kai noi thil poimo tak tak te ni wangin tuna hian i kan ngai thlanga kan re khawanga eng tiang tak ram le nam ta na thil poimo tenge ania asoya eng tianga bo zui tur nge man mo thlak teng ani em tiang chi te poka e kan ngai thlanga e kan ngai thatu ten kan thria thiam ngal karinga a poimo view ani kan tuna hian Pu Muanpuia te soi ngai thlaila atul ta na zeren kan sei zui zel don nia Chief Minister le Cabinet Minister le Minister of States le voina officials local com te yang hun tra kan nei hi lom khop mai a yang hun min an siam sak ve poi lom khop mai hey keni advisor how is official takin engma areng Minister of State reng ti khan me tak tak ne ja lo thau khop mai kan an jin ho an di do mal khop mai kan eng ve te vak lo de wa amaro chu kei hi chu engma mi mal department dang ang mal deal ve kan ni lem lo wang he ka du chin hi kan dilute ve pop pop mai ania ama saberin mania political affairs committee party political affairs committee PSC kan ti a committee sang ber kan meeting akan PWD how to ten min lo khiat pui tur kan minister hi chu kan meeting ho tawa MLA song song le minister le PSC te kan meeting to party a chu ta chuan silchar atanga me kan kongdung pheizong national highway hi chu NHIDCL hian an khoya chu ti chungin khutilam bil ko thirlam thanglam khu a che angrenga aizol lunglei road big ATL road kan ti hi mania hei UPC vanal road anen long playa kan vakal duna motor hana kal chu ti arwal du lo kan te ka motor kal lavin minister motor ahen kachuang phei ve kan ti ho pheya thenzol atang khanan lo black top thar hlup maya hey kong an va black top thavi man le tia ngoi ngai reng ro welcome to lunglei circle ti china top makang ka tia so yang tak takin kan pheng pheng a top mak mai ni lunglei chin so a chereng ringot mai so chim lam tan hen lung oi ngai na om lo kan ti ni political affairs committee chu wang chuan sarkar pani lo fel to na hian min fel pui lo teu kan PWD hian so chuan ATL road hi a thareng tur ni kan chim lam mi pui te vui vai na thin chim lam ni chira kan se kan ngai belang chia khan ka sei lok ang chein welcome to lunglei circle ti china khan black top thara top mak maya a che phei riwot mai ni eng tin nge heti ni chuan chim lam an lung oi rengang chu wang chuan PWD ho tu te khan min lo khiat sakula chu minister ne nai cho kan soi to tin khu lama tuna a soi kha kan ria in karinga somi thenzol lama tanga kan kal chon lunglei kong lan lama peizel in thenzol pia ani a khoi a khuwa kha khoi chi nge ka relo chi meda ya chon lunglei circle so lai PWD chanchin in semna lai so oma bot te pon tar de uthlapa tunma de watang to khan in soi hi om thrina atak te point in mu tam tak kanom karenga ke ngai po hian e kan kal fo wa kan mu thrina kong hi chim lampang hi mar lampang a thar viu lai point chim lampang hi a chia e
ti hi kan soi thri na tin kong siam ani point at relo te a chelia e maintain lowa arei tak taka chia ti te i soi hi om fo ani tuna hian hei kan ram hroi tu e kan ram lalber pu oma adviser e ani pu Muanpuia hianin lung leilaman kal na hmaa mi soi thina kava mu ve ta chat ne na langa tuna pu Muanpuia soi hi thil poimo takania PWD ani chon Mizoram pum kha an thuna ina china chuan thatakin an phak china chan an thong mei tur kha nia chim lam mani wage mo mar lam mani wage mo ko thlang mo ko chake mo e tu te area ma kha du sang bik tur kha ani mi alowa rual khai tekin e kan ram le nam ta na thok tur e an ni angin lung lei sar kar lam kha athat lo na bik tur khom lo ni aizol lam mar lam panga that thei chuan chim lam pang po tha thei tur ni mar lama sum asiam na turam chon chim lama pom tur ni ti la aka poimawa a department a thok ho tu te an chak tok lo nge sarkar na ti tura ti tok lo nge khala ya kha na tu te nge mo pu tur chu kan re ho lo wa e ama ro chu vai tan tlan na angai nerin oma heng te hi Pu Muanpuia te soi kan ram throi tu te jing mi in a soi chhota ka wang hian ma son na mutura ngai ra chim lam lung lai sar kul ti intrana tanga kong che phei rongot kha chu ani reng lo tur angai la bo zui na te pom fa tur angai la hi lai chu lo pom khop maya sei chua ka hi kan ram throi tu te an mit nge yan muan sei chua ka hi thil lamom takani ma son na thleng ngei tur angai la alom a thawi wang sarang phei kham rang phei vel heng hi Mizoram a hian politics lian takani ve ti hi hriat angai ni chuwang chuan kan department ho tu ten min lo hriat pui ula tin Manipur ne na karing kalpo na kong ngau palam le he lam vervek lama mi khi sanga sako somko pasaria tuina la abak do bela lom lo khilam pang mi pui mamona sang sia kan tia advisor to chief minister appointment ka mutu ka PWD minister ne na ka soi nga la hi malak nga la ni amara chu rin ai namuang khop maya tuna khian January tha changa bulchan sikha alei le lam in nga na Manipur lam sai ta mi khan tuam zo lei thelawa restrengthening na kha rotan ti khat khiti ni chuan hei Manipura inner le outer constituency a congress an tling ve ve ya biren singa khi an la sona sarkar pa ngai takalo omani chuan an state lam sai da kan na thona te poki an ron soi sel palang ti la oma sumi ma chuan khi zo fat ngai ti min riat sak te u kan zo na tha kan u nau te khilama ron kalka ber ania ti pai mugrot lam khia poi mo lu tu khilam ro tak atlang chuan mau charan liam thang a sil char kong bagan dor na hi zo kal lovin kilometer som ni in a shortcut ani an tan khen lifeline zok tak meu ani ti kha min khiat poila du rin ai chuan namuang riau Manipur sarkar tuna kal lai khi president rule da in sarkar mu malaron om chuan tuna ke chuan sarkar mu malom lo Somalia ang mai ania khilai khi chu an du toinan om mai ni chu sarkar mu mal taka om an lam sai ta kan wachet vak kha aron social thei ma zo vat khi ngai khi khongai takin min man mo pui teu ti ka sei duwa tina khala ya kha ya poimo khop maya nol pui na kan riat kha nia Manipur ram boi hi kum kha ta chuang to tlat maya he tun thleng na la re thei lawa are don toy mo kan ti nu a potun na ya jere bamla man boi la ya mitam tak sam lama te Mizoram lama te non tlan du le ka ting re reng khanin kan u le nau tin har sat na hian to kan tok rei to khop maya Mizoram lam anom pan na kong hi boi ma de watang khan construct mi a kong lei zau na te po kala kong te poinga mo chen thaviu to ma ro chu kong lei la zo lo wang te tam ta ko ma wangin kong nal ti te lei min ti te po mun tam ta ka chan om thina tin lei te po so a hlui ve deuh to nin langa tuna a soi manga po khan a do tu ban te po ari strengthening siam thata han ti rinom bel te po anga ya chung te po chu tun nai a hian tho ani ti te kha kan throi tu ron soya eng te po hi ani na ta ka chan ram le nam kai noi thil vek
kha ania chak taka akal ram te pok kha angai view ni ani lo chuanin soyek ta kang khan kan state chan lo chin a thil wat ti nga yang thil te ani wangin ken a chuan wa tho the lo thil te poni mai thaya heng layak na kan tho thei lai kot khat thak thei laia lo siam that wat hi thil rul takani ti kha soya kha chang tu le abu ama phur tu te point bo zui wat tu rangai la thome ai thak chun zom leila dot le chuan manipura soita kangin an buaya kan kheveka surachan pur di te u mei te ania ngam to lawa atlan kha a tu ma mu ma lom to lo manipur motor reng khi document mu mal kan zo na thak te nung mu ma lom to lo ni chu wang chuan helai non kala kan enforcement duty then khatten receipt pe mang chuang silo poisa lo chu sak an om zeu mai kan he nan ron soi zel ka he cheu to hei hi lo dim deuh teu transport department lam khan special tak an ngai kan soita kha sarkar om lo khita chuan du a flat tar moi khan lal ringot chak deuh in an tlana pol flag an tar an tlan furfura chu ringot chuan ne document mu mal pakhat ma om to lo tin surachan pur le Imphal in kar tlan thin an Mexicap zong helama permit nei lo ron tlan vek heng poi khiat thiam ri an ngai an buaina felma chong kan u nau te an nimia wa hey enforcement lam duty mania kan khuwa tu zola jing dar nga ka ju chuak thla phun chong a khon nga le chan ven lo duty ngor viau ton wa fel ve o ka tia amar heti tak mai tai ma khi nge ma chan dang o mai mo ti hi tun ma kan local to point real ruhe om veni so a chuan kan manipur lam u nau te an enge ma fum fe lo na chuan lama receipt kat mang silo poisa chu sak hi kheng lama aizol pon dai duty thin te hian khongai takin manipur lam khimin lo khiat thiam sak te u kan transport ho kha ti ni khala ya kha apoi moreo maya nia Manipur lam kanu naute boina hi chu kan re vek tawa soitam vak pongai to lawa sarkar na thok chora chan pur khopui lamka khopuya meitei zong te ka chu anom ngam to lo wangin Imphal lama an tlan chevek to rangai la chiteng chen Imphal lama kan zona thla kom te potlang lama an tlan cheve thawa ka tiang kha ni sarkar office tam tak poi mu malina kal don lo ti kha chiang renga tuna kan ho roi tuina soyang khan transport department achura chan por lam te po mumalan function lo chuan transport department of choi ngai thil tax neu nge mo fitness ti te mo enge mo rang kha document ka vati nun hlei thei lo kha omnual don ni na langa chan chu tu na in kum khat thi chuang to tlat maya kum khat apel to wangin document tam tak chu thi ngei don ti kha me tam tak chon kan riat thiam karing lo thei lo na wangin bezera ma nong kala achik mi te chuan kan riat in kan mo fo karing aizol khopo yan tun lian Manipur registration MN ti hi atam khop man tlan sup maya ya ron ta thla tam le ni karinga ni tin yan enga moza ti aizol khopo yan MN Manipur motor registration ni mo to ramani tuna asoi manga khan chon tam tak hian document thi ti kha anita atin sumo te po ani bokanga thu soi train khare kha enforcement lam duty te tan chon ngai thlak nom lo du lek ko mai the mai ro chu dan pielama helai chu ule nau kan ni anga boina tok me kan ni wanga lo thia thiaman ngai na la ka soi khani maya or darang po na sele lawa Pu Muanpuia khan ga toblama po khonga in ti te khan soi tel ra ma kang te kha nia enforcement lam roi tu te poina duty thin te poina kan lo re te kan chin chia tur thil point mo tak kha ani te kan le next point kan ngai thlenga tin na dot le chuan LED a mania kan LED minister zaom takin department a ko khoma VCX chungchang sei khom turin minti min ron tel ve hlawa Mizoram ayan panchayat raj kan mang ve lawa hei hi kan official ten attitude dikvak lo in nei omani India ram zong a man tur
cái này cháu nó mang về lâu exam big ni đâu ria và khiết này in này in cái ria panchayat ras enton reng reng hian in tia article 243M chuan heng state te hian Manipur le Mizoram le Nagaland te an mang ve lovang shall not apply ti ani thap sia cho da chuan man ve tur mang ve lo exam anga ngai na ril ruin ne panchayat ras lam hoi pun hian in kaltlata adik lo fan kan mu lo na zong zong po constitution in mang ve lo tura ti state thum te Nagaland Mizoram le Meghalaya te hi state thum in thur wala central nor zok tur ani Manipur Hills district zong ne na nia khang ho state pali te khan hei constitution in mang ve lo turin min ti sia kan mang lo ani engtin nge fan hi kan nei ve lo min pek veng ti song ni lova a panchayat ras enton zong in kaltlata tu da chong kan chief minister in khang state dang te kha thurwal pui turin diaw le tarte po aziak to nin ka khia khati so ka kal si lova VCI o in tirpon panchayat ras ti tha ho state a zel in tira panchayat ras la mang velo constitution ina a mang velo tura ti state ten eng ting en kol ti lam kha zir ve so tura ni lain a panchayat ras mang to ati lot ling lam zel in kala kha ani tur ani lo 73rd Amendment Constitution and pass down khan Congress sarkar na haram na sira hamra raw PM lai khan ya Rajiv Gandhi te nan tui chile me ma ta chuan Congress Chief Minister Hlir Pathum Didi Lapang Meghalaya SC Jamir Nagaland le Pulal Khan Hola Mizoram ten kaini chu customary practice dang nei kan ne kan customary practice ne na in mil village council kan ne panchayat ras kan du velo tin an tang thlata chu wang cham panchayat ras mang velo tur an ron duan chu kan ni khalam ngai tu lawa panchayat ras mang ve tur enge mo wang mang lo mai ang hen in ngai tlat adik lo constitution 243M ma khan en ro nothing in this part shall apply to ati thap ani heng aten manani velawang ti na ren sia exam angin in ngaya kum ngatram VC te nan tia an ninglu tuk thingklang hian MNF sarkar lim khan min ko khoma all NGO le political party min ko khoma kan party ayon ka vakala make reservation po khatila MHP khoi tu te pon heng he chu lo anti vek ani chuwang chuan tu na hei kan minister hovin asiam thatna tur lam hoi ron siam chho don nin kan khia consultation po kan nei le don nin ka khia alo mom khop maya vai ho nen kan inang lawan ni chu o ti na na lu thing thi nan ni chuwang chuan vai ta na thaviau hi kan ta ne na thave viam ti hi ngaihtuah ngai zel chuwang chuan in vai en inen kol na lam en ton viau tur kan nem ti hi ngaihtuah ngai ni tin khala ya kha apoi mokop maya tuna soi kha kan thre toem ti in zo tai la ngai thla tu te zi ngai hian la hrel lo hi kanom nual ka ring ani engpo ni sela hing chuan ching fel chho zel tur angai la panchayat ras si hun rei takata kan lo mang to thianga ngai dan nei hi kanom fur ga ringa hei VC te po mun thang thanga kan nei treba atram po kum nga ti ka kan thrian dan ve kania tu na ya i kan health minister zawm tak pirin pui tu soi chungchanga po khanin indial na deu neu kha om zuya tuna Pu Muanpuia ran soi dan manga hi chuanin panchayat ras India ram state tam takin an manang hi kan mang che lawa north east state Pathum le Manipur hill area ho hian an no mang lo ti kharan sei chuaka India dan chungchang te la siam la ya north east chief minister Pathum te ina an du lo thu le ke ni chon kalphung ka dang kan nei thu an sei thu te kha asoya ke ni north east state Pathum le Manipur hill area ten kan man lo thu asoya hi kan kalphung dang adai ani ti asoya hi nolai chatan point a tharim hrim heng te hi tambekan kan thiat lo karing tlat chuwang chuan
panchayati ras indiaram kalphung pa ngai mitam te kan man nang hi kan man lo chuan tumnga tram vc te po hi a kalphung turpa ngai alo ni chi alo mizoram a chon ti te po kha ani mel te reu maya engpo ne sela hela hi chu tuna so yang khan siam that da ti danglam hlek hlek te po om chhodon ni langa alanga kha consultation te po anla nei chhozel don ni langa mason na le thil thajok te po chhuak zel turanga ila engpo chu ne sela innial na om thei tak tur ni langa chuti rual chuan mason na le kan ramtan na thaber tur thil chu chuak thei turangai tai la thome chuti rual chan khang a thil soya kha no lei cha khan a thahrim hrimani khang khak la thelo kan nolin karin le peka kal leila mania Bangladesh atang refugee local te chu milam area da to turti kan home minister approve thlapin akala kan home department in fine an lo va convey mai lo delay de le ka sarkar ti lo na turan lo mana hetiang thila hian sarkar file hi man mo to thin se aduam khop mai tuna an lo na po so sarkar en decision na siam na lama chuan da ram a tha khop ang kan home lampang khan min lo khiat sakulan lo om lai lok na po sarkar decision thar anga laya khan son pheitum teng u chawang chuan hei kan ram hi kan state hi kan khewek kan thenama kan u naw te hlir buain mi ron nanga keini lam eng ruai kan lo ne box si lo kan din huni a khreom tak set ani chawang chuan khongai takin kan officials te khan min lo ngai poimo pui teutin health department lam ho tu ten min lo khiat sakula du ka nei ram ri dunga lung lai district le chimtui pui district dunga Bangladesh lam mi in medical facilities athat zo ka wangin Mizoram lama nau an ron neya ba certificate lo pe zel ringot mai so athalo tun chena chuan humanitarian round na mi dam doi ron pan to ni chuan lo admit lo ngot kha chu hreom theya hei hela solam pang mi Bangladesh mi in nia ba certificate pelowan now na in du chuan ti condition te po lo siam tir te u solai so ron pun tam na lai ani chu so en ma mi zo hi chu kan ngai sama thil thadeu puaten kan ngai so ta changa Bangladesh mi ni si helam now ron nei si helam ba certificate lo pek ringot kha in dam do in an nei an nia wangin khak ringot mi lo ro se nam thila hian serious angai khop mai chu health department ho khan min lo khiat sakula solam dam do in te na instruction lo pe deu teu ka soi tui don tat ka du tong me nge ka lo me tuna top lama soi kha apoi mo khop maya apakhat na top lama khan point pani kha kan soi kop mai nga ratlan chungchang da na mun chungchang ka soya sarkari na arwa man lo de uleka an lo da mana mai ro cheson ani le mai turangai la hi ratlan thrim mai hi tu na ya Bangladesh atangte Myanmar Manipur kan u naw te hi ramboi wangin ron tlan chena sakop maya khong ai thlak khop mayan soita gang khan mi ron ber kan Mizoram state la state pacheve tak ber thlak lo tak hi kan lo ni vele zel boka chuti rual chana poimo la ya chu heng mi te lo khuwa khir dan en kol dan mu mal le tha tak hi chu kan mo khop maya hetia du awak dar nuaya an du sum don nangkal puyang ti te mo kholaya zuar athil engamoni zuaran wa kwal supang hatiang ti te po hi ya ram danga ni setting hian an ti thenge mo ti chu ka ngai tu thina mai ro chu ya zau to hian in kan lo dong songa zau to kin kan enkol zela sum don na chungchang ate po hian an du hian zuar kwala kholai te po mai ko khernom lem lawa chu ti rual chuan engama poi khoina te po thleng zeu zewa poimo ber chu kan u le naw ten ni wangin dan fel tak nuaya enen kol na fel tak tin id mumal tak te hi siam sak vek theila omna tur ri bik te po hi mumal nei deuh hian siam sak theila chuan du te sam ma te hian vi wa mai ro chu chung zong chu thil har sa te po ni nga chu ti rual chuan ngei tu de wangai ni heng en kol dan tur le an malam hun zela ta na ro man na lo siam hi
ram le nam him nan in ngai tak lai po tak kan lom zui zel the nan te po hin a thazo kan ni ti hi ini sela tina top na bera a soi ka poimawh khop maya hei hi kan tlang kam ti ti a chon minol pu hian kan riat to ka ringa Bangladesh nei na ka in ram ri abi kan chim lama te po nam chakma te po India khole tui dik tak ni lo mo Mizoram tu ma tang lo om to ni lo hi an pung chak rewa riat na hi awma chu tu na Pu Muanpuia ran soya khanin khang kha ani mewina helai muna hetiang officer tak lian tak kal khom na muna soi chuak ani chuan confirm thlap ani arin oma konfi bok tura ngai la Bangladesh ram ri khotam taka oma kan zona thlak khuwa te po tam taka oma medical facility thatlok lo wangin naw nei tur Mizoram lama anong kalta Mizoram lam an nei deuna muna hospital anaw nei a chung mi ti chu nam thang kha anon ni ve inarin oma chung ti chu Mizoram lama rom pian awang khan hospital khan apian rualin kan thria ti dan phunga chon wa certificate ten in petrina khang mi te ka ba certificate an lo pe ve mi thin ni in a langta ni tuna seidan manga kha chuan inza tin nge naw nei tura Mizoram lam site hospital teron pan kha kan thelawa ma se an tam ve view theilata omje chu nawan naya ba certificate an pia hospital an chuasana an ram lama Bangladesh an holia amaro chen kin zela ba certificate kha an nei to miu chuan Bangladesh mi ni reng si kha India rama ba certificate an nei chuan ale pe ka chuan voters ID te Aadhaar card te po khami mang khan ol sam tikin aron nei chhovek theitlat he ta dikta ko hospital atanga Mizoram apiang le sei lian Mizoram apiang anga ba certificate an nei miu chuan voters ID po khan ekin avadil sela lo dan ngot theine don lawa Aadhaar po dil sela ka tiang zel kha ni to wangin helai chu ram le nam kai noi thil poimawh lutuk bo zui ngai ani helai flora Pu Muanpuia a sei chok hi tha lomam khop mai health department lampang te point he chu rang thayang berin ziakin engemaw a hriat tir na le guidelines mu mal tak ramri khuwa hospital te po an pe vat tur angai la hi chu bo zui vat ngai thil ani ati te khani kang zong kha tu na Pu Muanpuia Punte Adviser to Chief Minister Political to soi kan re khau thei chu nia kan soi ta gang khan adin hun chung ata soi hun chung erei lo khop maya mai ro chu point fel tak ka soya athil soi hrim hrim akaram le nam ta na thil poimawh tak vek ania kan riat to thil te omanga tin kan la riat vak lo thil knowledge atana thadeu deu thil te po om karinga ngai thatu te point kan lok puya kan sort pui te po kan ring bok ani khang zong ka tun tumak Pu Muanpuia te soi kan re khau thei te ni ngai thatu te invite chunga lom thu kan soye